kalam sapa kaum Yahudi di Yahudi pergi masa hutan Nabi kalam sapa karena pergi di sinan antara dengan Nabi hada ji'o halam hutunan jibril lamataran roh Allah salla rabbuna alaika ya Muhammad misbahul hulam fi mada zamani Allah salla rabbuna alaika ya habibi Ahmad Mustafa sahibi al-bayan Allah ajib lawan kita tunabi halai siraj ma jingadu berubah nabi ya habibi ya maulana ya Muhammad kasih sayang Nabi datang kamu kumalan nepelanan apa oleh si Allah sayang raya anu dua tadi cedera sayang raya anu dua ulang kebal oh no Allah salla rabbuna alaika ya Muhammad misbahul hulam fi mada zamani Allah salla rabbuna alaika ya habibi Ahmad Mustafa sahibi al-bayani Allah jikun balon ada dua pada cahaya